ڕێخستنە هیومن ڕایتس ئۆچ بریارە حکوومەتە لوبنانێ تایبەت بە تێکدانە ماڵێن پەنابەرێن سووریە کامپێن باشوورە لوبنانێ ئیدانە کرد و بە دروستکردنا فشارێ لەسەر پەنابەرێن سووریە بنافکرد. بێل فرێلیک ڕێبەبەرێ پرۆگرامە مافێ پەنابەران دەڕێخستنە هیومن ڕایتس ئۆچدا دەداخوایانیەکەدا ڕاگەهاند کو پێویستە بە هورگولی لەسەر vê binpêkirina حکوومەتە لوبنانê وەرێ ڕاوەستاندن ji ber ev jora fişarekeş aliyê حکوومەتە لوبنانê ve tê encamdan da ku penaberên Sûriye ji Lubnanê derkevin û bo Sûriye vegerin. Herwiha Bêl Frêlêk got ku gelek penaberên Sûriyê behaneyên wan yên rasteqîne hene ku nikarin vegerine ser zêdên xwe li Sûriyê ji ber gelek ji wan hene wê rastî desteserkirin û binçavkirinê ji aliya rejêma Esed ve bibin. وەکە ڕێخستنا نابووری دایە خویاکردن و بریارە حکوومەتە لوبنانە لە دژی نزیکی 35,000 پەنابەرێ سووریە و ئەv ژمارەیەکە ماتەرسیدارە ئەگەر بنەچاری vegerne Sûriyê. بەرپرسیارە ڕێخستنا نابووری گوت و کارڤدانە حکوومەتە لوبنانê bi têkdana malan desteserkirina ئۆتۆمبیلên penaberan rêgirîkirin li xwendinê û girtina dukanên penaberan û qedexekirina hatûçûnê ne karvedaneke miroviye û nabe حکوومەتە لوبنانê divê siyaseta xwe de berdewam bê. Lêgorî emarên netewên yekgirtî biryara حکوومەتە لوبنانê bêhtir penaberên ku li Ersal dimînin li xwe digirê ku jmareya wan nebera 12 heta 15,000 penabere û 7,500 penaber ji wê jmarê zarokin. Ji alî xwe ve jî حکوومەtە لوبنانê dibêje ku nizîkî nîv milyon penaberê Sûriye li welatê Lubnanê heye û ev jimare bargiraniyê li ser welatê Lubnanê durust dike û berdewam حکوومەtە Lubnanê daxwazê ji civaka navdewletî û netewên yekgirtî dike ku penaberên Sûriye vegerîne welatê xwe.